Dobar dan, Svetozare, dobrodošli. Dobar dan i bolje vas našao. Prvo pitanje, mogli bi da prokomentarišete situaciju u svetu? Šta se dešava na relaciji istok-zapad? Da li će ove nove geopolitički potresi, da li nam donose neki, pošto već godinama unazad u emisijama se spominju tek bit će treći svetski rat, te neće, te Vatikan pokušava ovo, vladari senke, to jest vladari sveta će nam nametnuti neke nove. Da li će doći do otpora ili šta se dešava na toj relaciji istok-zapad ili je to sve zauzdano i služe se isključivo vladavinom straha? Pa čini se da živimo u jednom zgusnutom vremenu gde su događaji sve češći i sve veći broj događaja u jedinici vremena i da smo mi već svi opterećeni ne samo novim tehnikama i novim tehnologijama, nego mnogim informacijama, tako da je dežurna tema i to ratovanje. Ja imam tu sreću da sam doktorirao baš teoriju ratovanja i onda izgleda da sam na neki način vezan za ovo vreme i zato me ljudi često pozivaju da čuju šta mislim o ratovima. Nažalost, nas moramo da prvo zaključimo da živimo na planeti na kojoj se neprestano ratuje. Sad je samo pitanje bilo kad se kako ratovalo, ali u svakom slučaju izgleda se ratovi razlikuju samo po tehnici i tehnologiji. Znači, razlikuju se samo po načinu sukoba među ljudima i po svemu sudeći, a ja sam to sad objašnjavao i u ovoj najnoviji knjizi koja se zove Ratove nije moguće dobiti, ova planeta može da se nazove planeta fizičkih ratova. E sad, šta se događa između istoka i zapada sada? Dakle, opet unazad vekovima moglo se govoriti o odnosu istoka i zapada. Dakle, da je istok imao neke svoje pretenzije, zapad neke svoje pretenzije, ali ono vreme koje mi znamo, koje smo bolje istražili, o kome smo više učili, govori o tome da je zapad agresivniji, da je zapad taj koji dominira i da je zapad taj koji čini ovaj naš život sve zanimljivim i može se reći i strašnim, zato što idemo iz rata u rat. Došli smo do tog vremena kada se čak i ne pojavljuju sve informacije o ratovima, ne znamo čak ni gde se trenutno ratuje u svetu. Nekada smo više bili upućeni. Ja znam kada sam išao u akademiju, to je bilo 1968. godine. Mi smo protestovali protiv rata u Vijetnamu. Čak smo dosta naivno tome pristupali. Ja sam sa nekom grupom mladića predložio da idemo da ratujemo protiv Amerikanaca u Vijetnamu, da branimo Vijetnamce. Bili smo spremni na tako nešto. Kad se događala Čehoslovačka, isto smo bili angažovani. Dakle, svuda, kad se nešto događalo u svetu, mi smo imali informacije o tome i reagovali smo. A to grupa pri vojci neka vaša ili? Ne, mi smo došli kod pretpostavljenog i tek smo došli kao pitomci i tražimo da idemo da ratujemo. Dakle, govori o tome, znači to su, čovjek sa 18-19 godina. Ali mi od te 1968. na ovamo, i to kažu revolucionarna godina i svetski revolucionarna, u stvari smo od te 1968. godine kopirali gde živimo, dakle, kako je to naivno tako razmišljati o svetu. Saznali smo koliko malo znamo, dakle, i da postoje neki koji nam uskraćuju znanje. Onda smo saznali u međuvremenu, a ja to nisam znao gotovo do prvog časa informatike, da kad nas uče i ti koji nas uče ne znaju dovoljno. Ja sam dobio prvu 10 tako što sam rekao profesoru da to što je on napisao na tabli nije tačno. A ja sam bio matematičar i voleo sam, takmičio sam se u matematici. Kad sam vidio tu formulu,
Ja kažem, to nije tačno. Kaže, to je drskost, ne može biti Tomastovo, kaže. Ja kažem, znam da nije tačno zato što ste stavili znak jednakosti, a onda leva strana i desna moraju budu jednake, a kod vas nisu. I onda sam dobio 10, jer na sljedećem času je rekao, Svetozare, u pravu ste, evo vam 10. Kaže, to mi niko nije rekao, proverio sam, tako sam i ja učio, ali ovo sad ispravljam. Znači, više neću tako predavati. Dakle, govorim o tome da smo mi u ovom vremenu ipak nešto i saznali, u dobroj meri stasavamo, u dobroj meri se osvešćujemo i ono što je meni drago, jeste, pričamo mi o tom Trećem svjetskom ratu, ali već nam je jasno i kako se ratuje i ko je ratovo i bez obzira što je skrivena istorija, sve smo mi to lepo složili, bar ne većina, ali imamo koga da slušamo, ima ljudi koji znaju i eto, to je valjda prvo vreme u kojem je moguće misliti o budućim ratovima. Ja sam pisao i knjige o budućim ratovima. Jedna se zove Osvajanje slobode i piše u podnaslovu Budući ratovi ili Ratovi budućnosti. Jako je važno shvatiti prvo na kakvoj planeti svi živimo, šta je to istok, šta je zapad, otkud granice između istoka i zapada. Prosto, kad neko geopolitički razmišlja, njemu prvo to nije jasno. Ko je stavio tu granicu? Gde baš na Drini? Dakle, pazi, onda Srbi podeljeni Drinom i onda se neko iskoristi taj fenomen da nas podeli u posljednjem ovom sukobu. Znači, stavili su Milošević i njegova supruga u saradnji sa našim neprijateljima granicu na Drini. Znači, podelili su srpski narod na 2 dela rekom. To su neke stvari koje su važne za to da kada se određujemo prema budućnosti da shvatimo. Dakle, koliko je to važno. Istok ovog puta se sprema za odbranu. Dakle, ono što je čisto i sigurno, to je da neće u Rusiji napasti Sjedinjene Američke Države. Znači, može samo da se desi obrnuto. To što Sjedinjene Američke Države sad odigraju takvu ulogu da se navodno to ne vidi, izgleda zaista smešno. Zato što ipak do te mere smo svi naoruženi informacijama da ne može, to i Putin sad rekao, da mu to posljednja u nizu izjava, u kojem je rekao da prosto ne može da veruje da dovlače rakete u Aziju, a da govore o tome kako su Rusiji za nešto tamo krivi. I recimo na koji način se spremaju za neki rat protiv Irana i tako. Dakle, sve su to već providne stvari i eto, mi živimo u vremenu kad nam je sve jasnije šta će se dogoditi. Sad, da li će biti rata? Najvjerojatno hoće. Ono što ljudi ne znaju, nijedan rat nije liči na prethodni, tako da ni ovaj neće ličiti na prethodni. Najvjerojatnije će se koristiti kao i do sada neoružane oblici agresije, a onda samo ako ne uspeju u tome, onda će upotrebiti i oružje. Ali je, ne daj Bože što bi rekli u ovom vremenu, to oružje je sve sofisticiranije i to što je sve kvalitetnije, preciznije, govori o tome da može nanositi ogromne gubitke. Čak iako se ne koriste ta energijska oružja. A već se koriste brojna energijska oružja, a od nuklearne samo jedna od tih najopasnijih. Znači, mnogo oružja ima sada. I zašto Zapad to radi? Zato što su neosvešćeni, zato što ne znaju da to nije dobro. Nije dobro ni za njih, ni za nekog u svetu. Oni, kada bi se osvestili, prvo bi bili svesni toga da ne trebaju dalje da pljačkaju, jer su opljačkali celu planetu, pa sad još to što treba da opljačkaju, to im je cilj, ali ne treba to da rade. Mislim da je ljudski rod pogrešio, što je uopšte nešto vadio iz zemlje, a kamoli što su se pojavili naftaši i svi ti koji dominiraju svetom i napravili su taj takozvani mamonistički svetski poredak, dakle, poredak u kome je
novac ili Mr. Dolar glavni.